Tato maftanga nei fi o te fia talanoa ile te talo, prayer. Praying alone is Jesus' usual practice. Ole mea lea e maasani ona fai Yesu o Yesu ele I ta talo fa atasi Yesu malona au so. A pepe na faisela to prayer meeting. But before that, I want to say that prayer is talking to God. Te whai atu fo I o le backbone o tato ainga, ma le backbone o tato olanga, o le te talo. O tō wawai fo I ai o le fon te talo I le tele au e kale se ha e tau I se ta maloa I tu tono fon te talo. Sa loa e penga o lotu Samoa, le Samoa e ke vai e ta malo loa te talo. Ia e masalo e pe manatu nisi fa pe ai o te talo o le mea nal fa fine e fai. Ia ai o te tau tino atu o le te talo o le si lea vaenga pito I sili na tau o le o langa o le tangata. In fact, if you want to find out le me manui ai ainga o le te talo. But o te talo leo si te talo o fa pe o lai pun nou fa fine. A o le te talo lo te tai il tamaloa. So, prayer is one of the best time you praise and you worship the Lord. Prayer is a spiritual communion with God. O le te talo, o le te mile e whapena, o na whai e se lua mafutanga wa wala lata ma le atua. O le upu e peru o le talo, o le upu e tau te fila, not te hila, but te fila. Te fila, some of the Hebrew root or novena to think, to entreat, to judge, to intercede, and to judge oneself, with a strong emphasis on blessing and benedictions. So o le kakalo la, e le o se kamai mea le lumo le atu, o le kakalo o se vaenga te le lava. O te whai atu o lesi lea vaenga o le o langa kerisiano o le tangata e te tau o na ave e le wha mua mua. Ai maise ala tātou ta malo loa o tai tai o ainga. To be quite honest with you, this is one of the most ignored things in many men's lives. But I tell you, it's one of the most powerful way for you to be blessed. O le te talo la, prayer is not time wasted. It is time invested. O le te talo e leo se kaimi e le whape o se taimi e whape se taimi e mai mau. O le taimi e whape na o nga invest. So te whai atu fo I atu o tō o le ala whaingo fie na o mea I o langa o tātou, pe awa pe ai te komiti lau te talo, lau prayer life. IEREMIA tolu whai upo e tolu, mai vala au mai e tau, call unto me, and I will answer you, and I will tell you great and unsearchable things you do not know. O le te talo la whai mai, o le te talo lea, o le te talo e whapea nā, o na e wala aua I le atua. O na whaali mai lea le atua, mea e le I kai ngo o I se mawhawhau sisi. E te le whai laisi mea tau te le I loa ina, e whapea nā, o na whamanuia mai le atua, matali mai le atua, pe a whapea tātou te komiti le prayer. IEREMIA tolu mai call unto me wala o mai e tau, o na o tali atu lea mo o whaali atu mea e le I o I eilo tātou loa. Ia, whafonga la o tolu tala lea le atua. Ma ia e wala aua te a te ia. O na whaali mai mea, o na whaali mai lea e ia mea e te le I loa. O longa winga e kele isi mea kau kele o loa, leile o whaalia mai. O na tau te le te tano. Ia po le alawa ko I ngā prayer life ngā I eila usunga po le mea e whaatasi le vai aso na I te talo. Ia pe whaalua foi na I te talo. Ia pe te talo whaatasi le sa. But I tell you, this is one of the most powerful way e mawhai e o na advance lo o langa malo a inga I huma.
O le talo la, e le tai e se whawhine o le ainga o le talo, o le mea nai tai e le tamaloa. Hallelujah, Lord. Ai whawhanga la tau le mea lea. Have you ever noticed the Lord Jesus never prayed with the disciples? He never prayed with the disciples. You go read all the Gospels and you'll find it. Ele iai ma se kaiminga whai e se prayer meeting a Yesu mauna o so. Never. He never prayed with the disciples. O vesiri awia. Ai se ale mea lei ona lei. Ele I te talo wha akasi se prayer meeting a Yesu mauna o so. You go through the whole 4 Gospels. The synoptics ma TUSI a Ioane. Ele ai ma se kaiminga o kau iai. Whapea o na whai e leo le fonda talo a Yesu malo na uso. O whapea po le ale mafua anga o le mea lea, pe ai se ha. To te lola auto, I found out that prayer is a private thing. Prayer is personal. O le ata le nana whata I tai mai a Yesu, o le mene o le talo, e leo se me whape se longa kau ke o e whai whakasi, o tau o lai ei mo fun te talo lai na TUSI al teime o le au apostolo, mai whata se leo te talo whata si leo le kale sia, o le mene a o Yesu ai malanga minisi, you will find out, e le ai ma se teime na whai se fun te talo Yesu malo na so. O le mafua anga, o le te talo, o le mea patino ana o oe a ia malo tua. Prayer is a private thing. Hallelujah, Lord. MATAIO is whawhai upo lusu tolu whamole mareko panapa. Wa tuina te ele moto tangata ia o. Ona maliwa ile o ia ona o ia ile manga tatalo. Wo o le afiafi. Ona o ia sa ia. Okay. Nganga umala wa ministry time o ese tangata, the next thing that happens, Jesus went to pray alone. Ele ifa pen va tu Yesu no na so come on disciples, let's go and pray together. Never. He went alone. He went alone. He went alone and he prayed. LUKA lufu lufa upatolu iwa fatas. Mai o aku wa ia Yesu mo na so no no fo ale na so. Ai alo Yesu na oia. Ele lo la pole ale mafu anga. But I can see I can see clearly that all the time, Jesus wants to pray alone, him and God, his Father. Luka iwa fai upasuru valu lusfun. Wata taro to atasi o ia. Sa fatasi mai o na so. Na fasili atu le o ia ia te ila tau. Se ale upo tangata ia te a upo oai. Walato tari mai o Ioane le papatiso. A oisi o Elia. A oisi. Ua tu mai le taso le au perfeta ia te ila tau a o tau na se ala o tau upu ia te au nei o ai o na tali mai le o Petelu o oero te riso o le atua. Paftai. O le taimina te talo to otasi a Yesu, he was expecting the disciples to also pray. Na uman te talo Yesu, fa mailo mai Yesu no so, o le aso tau iloa o aia. A whangala. O le whainga ka, o le ke leo kaimi, e ala na mafuo na tato le receivinga, le revelation of who Jesus is because we do not pray. That is the time in mawhaionga mai e le atua le revelation e a tato. E whaali mai e ia ka koupo o ai kongu a Yesu. Hallelujah, Lord. Kaimi umai alo Yesu e te talo, e te talo ana o ia. Po le ale o whakasi mo le uso, e atu lo whai le uso, no fo I. O na halu role o ia te talo ana o ia. Meaning, o le whaataita inga le lewa mai e Yesu mo ka ngaka umalava. Prayer is a private thing. That is your personal time with God, where you go and listen. Wa ako kele la ufong kakalo. Ya e kakalo mai le whainga kaya nga e loa ina le mele talo no mai le tua ya oe ya you and you alone. O le olanga te talo na Yesu wa fonga mai. E aloa Yesu ia te talo na o ia. Now, I pay lo mako fau. E se le manga yo le ole ata le ufata tia mai Yesu mo tato. Ya me se fol ka ko maftanga tama. What a beautiful picture.
That you don't take your wife, you don't take anybody else, but you go alone. You yourself alone with God. Hallelujah, Lord. O le prayer life la leo Yesu na o ia lava. E peru e lima fai upe fitu fa mole mole. O ia ne sa tanga o tino ko na tino tanga ko mai dai. Ma ia yo atu mo le tangi tele mata le na mo fai na fa ola ia te ia na loti. Na fa fonga ina fo yo ia ono no mi ngau. While Jesus here was here on earth, he offered prayers and pleadings with a loud cry and tears, alone. He did it alone, all by himself. Now, he offered prayers and pleading. Pleading meaning for emotional appeals to God. He went alone himself. Ana whafonga mai, ona whafonga mai leo lea tua ia te ia, ona o lona whaalo alo. Ko ke lona alisi mele, e o whaatasi mal te talo. O le whaalo alo i lea tua. Ko ke lona ke leo isi kaimi, a whaifonga kalo, a lai e se a mea alisi kankala e whai. Bifo le kea, whafonga mai, whafonga lea tua e te ia, ona o lona whaalo alo. O le kaimi le kalo ngaka, it's a best time for you to revere God. Ya masangi lang kupun mele al fai fong kalau ala yang fong fole silung ngol fo e sal mele fai. Ava ma wo fong ale to pat ole mele ya. Mele ole praying alone. Okay ma ko ayo endorsing ya wa ti do nele mele fa pe. No wonder why Jesus was so effective. Praying alone. O inganga fai ela wa commitment ile tua, I would rather go and pray alone. I made my own commitment to pray alone. I need to hear God. O te vantu wa yeto e, awa pea ngal ko loku ngai fai er ko ainga, loku whakasimar ko kalum ko ainga. Praise the Lord, mangaya. But it's best for you to go and spend your own time in prayers, you alone with God. Langa a fai o le atale le na fata e tai mai Yesu ya tato. O ke fai aku le eke oe, o le meanga ka kaunga ko muri ai. Ya mai se la le role play tato o tato tama. Hallelujah lo. Po le ale le ka kalo ka ngakol ka ko ainga, o ka mahaloa ka kaunga, you must make a commitment to prayer. You alone with God. Yeah. More time in prayers, less time to solve problems. More time in prayers, less time in solving problems. O ke lea kai mi ka kakalo ai, lai kiki kai mi solve ai fa fi kaut. Le ai se kai mi ka kalo ai, o ka se kai mi ka usao vai fa fi kaudi. E wa fanga to nga le tono le fiong pa ele tua. Mareko mo mo fa po tolu lima tolu iva fa mo le la ma. O le tai au wala po ai o ia. O no fa fore o ia, ma mali watu ile mea tu fua. Ma ta talo ai, o muri atu fo ia te ia o simona ma ila tosa ia te ia. O la to mawa o ia, na la to fai mai le ia te ia. O lo sa ili tangata uma ia te oi. Ona whetalai atu le o ia te ila tou. Ina tata o atu ia ia ae la talata mai. Ia o tala ia atu ia ile tala lei. A wa o le mea lea na o sawai. O ia tala i fo i o lato sunako i kalilai uma. Ma tutuli te moni. O leo mai kanga ka malako whaafikau le su e Yesu. O leo mai kanga ka mamai, o leo mai kanga ka le pela, o leo mai kanga ka, o leo mai leo aposkolo su e Yesu po feo iai. Fa mai tala Petro, o matu fiu su ai. Ai mo mai Yesu o le ka kalo. But on the thinking o Yesu ngai ai, he wanted to spend more time in prayers before ministry time. O la lai whakali mai whaafikau le tangata. A le langono Yesu e te tau na tala noa mua i lona atua, lona tamā. Hallelujah Lord. A vaila o kou le mena whai. O le te leo lona teimi na te talo. Ma le ke makangaka le whaakali mai o e whaamarolo.
O le fai ngofia nga fa malo lo ka ngaka pe a ke le kai mi alu lan talo. So kai pela se usual practice Yesu that he will go and he will pray. Al fatula yelea, bring it to our families. The more time e ke kakalo ai, the less problems you kongolo ainga. Or the more time you can pray, a lot easier to solve problems at home. O giso ka ko nga ke struck nga le kele o mea ke struck ma isu e pole arko nga awala fa ye. Pole arko nga me ma fa o nga so nga fa fo ye fa fi ka. Ala nga lo ye te oe. Anga ke lelo kai me alu lo ka kalo. Nga vai le fa ngo fia nga tio fa fi tau. A wala ke le ka ko kai me alu fa fi ka uli. Anga le se kai me alu ka kalo. A fanga le mai la uri Yesu e Yesu. A fa Yesu yo le ka ko fa nga o le tala la tu se pa ye me fa un mata upu na fa mai. O na la tu lo le Yesu nga le la ko Yesu ku kuri ke mongi fa malo lo le pela ia ma fa manguia ka nga kala ma mi le so so. Ano va tu le ka nga mai me nga ko ngwa situation no ai. Ela ki al kai me alu so vai fa fita u le tato ai. Pe a ke lelo kai me alu lau ka kalo. Ai afa pe ngai ke fa moe e ke fa pe e un ma ko kala ngoa ma solve nga me ma ya ele se mo ya. But I tell you, there will be more time trying to solve the problems. Pe nga fa pe la ke le se kai me alu te talo. La ki al kai me alu so vai fa fika. Luka e ono fa upo suma lua pana. Waso la vai o mari wa e o ye le manga talo. Ua o ina lan talo ile tua. Fa me o so ia. Wa lo Yesu lunga le monga. I the usual practice Yesu it's like every day a bigger portion of his life is devoted to prayer every day. O le ke le o le vaenga o le ngalue o le olanga o Yesu o le e alu te talo. Hallelujah Lord. Fa eu pasu fito a suma leiva. O mari fo io ia fatasi na to. Ona ture o ye le mela mo tasi. Ma no so o to tele. Ma le moto tangata to tele mai le uma. Ma yesu tale ma. Ma le tu I tai o turo masai tonu. Ora to po mai e fa lo longo ya teia. Mai e fa maro lo ina la to mai. O eti na ina fo ia nganga leanga. O fa maro lo ina la to. O tau sisi le moto tangata to tele. E pa ia tu ya teia. Awa watu le mana na ia teia. O fa maro lo ina ai la to uma. O lo te talo Yesu. Saulo Yesu e faile nga luenga. Fa me vai ko ngaka wa saule mana. O ka uma ia nga mamai ka uma nga mafatia o a uma me na mo tanga teia fai ngo fie ia na fa malolo. O arkele o te minalo Yesu e fa pena o te talo ai mo mafuta ile atu. I tell you, I want to say this again. E fai ngo fie na salva vita uli el tato ainga. Pe afa pe ke kango e fai sau commitment I lau prayer you alone with God. Ai me sa kako kama. Me sa tato tama. Awa o ke va ke ko nga ke la mai. Ana te mala mala mai le winga la tala le fai atu. O le ke le o kaimi. E pe o le prayer is the last thing you would ever think about. You don't take prayer as the most crucial, important thing and something that must be done every day. Au ke loinga la, o le matango fia, ma le leo kako ainga. E whaalango lango mea malama le solo le leo lau ainga, I lau commitment I lau te talo. O le usual practice na Yesu whamai, o le kaya au ai, masenga luai. Whafonga la to in the midst of the ministry time of Yesu. I found my ua mo e se Yesu al talo. Luka 5 fai upa su 5 su longo. Watini ai no mo atu tala ya teia. Ona ko mai le ya teia le moto tangata to tele fa lo longo ya teia. Mai ya fa amalo lo ina e o la to mai. A o mali o ie le metu fu o talo ai. During ministry time.
during ministry time fa mai o lai o mai kanga ka e fa malolo mai. But to Jesus, the most important thing, it's not really fa peo kanga I wa ka fa yo mai. It's time to spend with God. Au ke fa ku o tala mo ia o leo te no mo fa longo I le nganga o le atua. Mo fa pe atu ia to ta ma ka ko umangi ka ma. Ngai ke ngofo mai, a ngai ke loa. O le ke leo le portion o lo langa ele o a fiel te talo o se mea piko sininga ka ua. I tell you, prayer is more important than food that we eat. Ale mele pe o kakalo, it's the last thing. If we have time, we pray. But I tell you, according to Jesus, prayer is a must. Ele se mea fo le fa pe se e moso wa ngonga e kakalo le. O le kakalo, o le mea e te tau o na fai e aso uma. More important than food, more important than breathing air, more important than anything else. O la unui foi le toto, ka ko uma. Ele o koe faso solo nga fai ngo fie le o langa. Ai chalu le ngo wango me la o le lamo le faso so le ai ngi kupe o kangaka mama o le kele o fa fika uria. I tell you, there's no other way for us to make a stand. There's no other way for us to survive. The only way we can survive is prayer. Jesus took prayer as the most important thing. Ya alfa fi kauli le mo kanga e pese longa ya vango ko a foi kakalo. Ai ava noa o foi te talo a ele ava no a ele vango le vaso ako. I ele ai ma se kakalo e foi. But I tell you, among many things that we have to do every day, take prayer as the must and our top priority. Can't do anything without prayers. Hallelujah. Wafonga la tau le mena tupu au so. MATAIO es furfitu fai upa sufa suru ono fa mole mole. Wala tu watu le moto tanaka. Na sawa ile ia te ia le tanata. Wato tuli ia te ia wa fa pe mai. Le li e lo fa mai lo watali wa mai mali wa ti na lava wa o so o ile afi. Wa fa pe so o fo I le mai. Na o au mai ia te ia I o so o. A wala tu le mafaya. O na fa malo ia te ia. A fonta le mentupu. Mo le au so o le kakalo. O te malo le usau ia Yesu fa mai. Yesu o lo watali le mai. No sau a mai le au so. Ai fa mai wale me fa le au so on fa malo lo. Ko va fonga mai. O te malo na mai lo na tali. Wa sau ia Yesu. O fa mai ia Yesu. Yesu. Se fa mole lo watali mai le no sau a mai lo au so. Ele malo lo watali I lo au so. O le fesini la pa e se alma o le malo lo ai ia le tamititi le ele au so o Yesu. Fai o poesul ma le valo, pa mole le amba. O watu Yesu ia te ia. O watu Yesu ia te ia. O na alua I le fafo le te monisa ia te ia. O na malo lo ai le o le tamatalu I le lava I tu waso. Vea la kangaka, ai ona o Yesu le mafua, ai ona fai ngofie le ngaluenga. Ai le ai o le olang te talo o Yesu, do te manatua o te mina o lai o lo i Yesu lo na tino, ele tino peo kakou. O le mewa ina ilinga ko anga Yesu o te talo, wafonga la o tau, o le au le kakalo, le mawhainga fai se mea, ele mawhainga kurisi ke mong. A wafo ele o tahu ele au so o le mea le o le kakalo. To them, for lele olai alu Yesu pray for lele. To them, elo se me kau. So this is what happened. They can't cast out demons. Ele me fenga kuri ke mongi. I say ele oi loa ele au so o le ki o le mafai o na fai ngofie na fai mea ia o le olanga te talo. O no fai atu fai le ia wa ia le fai tau e. No fai atu le ia o le fai ngofie ma le mafai o mea o lo a inga
o lou o langa te talo lau sunga le tama. I le keisi lea o le mai, a te whātia o le manguia ma le lelei o lou ainga, whaafonga mai, o le manguia ma le lelei o lou ainga, ma le whaingofia o mea o lou ainga, ma le sauvinga o whaafitauri o lou ainga, e whaalango i le o langa te talo le tamaloa. Po le ala o pisi au ngā luenga lai whai. Po le ala kako o pisi kako o mea lai whai. E ka kau o ngā set aside so kaimi ke lua mafuta i male atua. Po le ala le isi po kupe, po le lama le kupe, po le financial lag, po le ala le mea lai tupu tono le ainga. I tell you, prayer is the way e whai ngofia ngā tio lai wha fitau. Ia al fai unga mataupunga, ngai wha liwa Yesu, whai mai Yesu ulo na uso mai le tupu langa le wha tua. Ia le lau whatu. A whai ele oise kanga kakakalo, e le kai kupu so wha kua. O le ale wha tua la tupu pia wha pele, eiso kai me ke rua mafuta e mele tu. Ale relo. Au ke whai ake o le tangata te talo, tangata na tupu lo na wha tua, aisea. Hama fwoi lai mafuka male atua, lai kala ngoma, ale atua ya so. Ale relo. Wano nofo la lau so. Ole mele na tupu lau so. Ole lako observation. Ole to anga Yesu lan te talo. Sa wele Yesu fa malolo mai. Ole whaingo fie inga malolo mai. Whaingo fie inga kukuli ke mongi. Ole observation la lau so. Mole lau masa uni fole LUKA sfutasi fai upumua mua le lua. Wa mai tu lau so. E se le whaingo fie ona tuture Yesu te moni ma fa penan fa malolo e mamai. O le observation la wari. O la tilo ele mele fa Yesu. Ma le mele tupu ngā luenga Yesu. O la they caught something. O la ko noa ku se mea. O la to noa atu le pattern o le ngā luenga le fa Yesu. O le alu Yesu na o ia te talo. Sau whaingo fie na turi le mai. Alu Yesu kakalo sau whaingo fie ngā whaiva venga. Halu Yesu te talo, sau Yesu whaingo fie na whaiva venga. O le halu Yesu te talo, sau whaingo fie. Wa kilo kula lawari. I le pattern o le ngā luenga ma le mea lai whai Yesu. FAITAU mai lau mama molmole. Sa le tasi mea o ia, wa tatalu, wa uma, o le whai mele ia te o le tasi o na soo, o le au soo, le li ie. Ia ea o mai a te mātou i tatalo, e whapeo ia ne fo i ona wa o i ona soo. O whetala iatu o ia te i la tau. E a outou tatalo, ia outou whai atu, le tamae, ia pa ia no suafa, ia o mailo malo, ia fo ai mai a te i mātou le aso, ma le aso a mātou me ai e tatau ma le aso, ia wha maangale a te i mātou ia mātou na sala, awa fo i mātou twa maangale nātu ia te i la tau, ma o ea ngā leanga mai a te i mātou, awa fo i te ina i mātou me whao sosonga. Ja. Pa vaila le mene tupu. O le observation ale au so level, o kilo ako. O le alu Yesu te talo, sau, whaingo fien turi te moni. Wa whafonga mal mele masenga ko, e kaupalua ia. Kaupalua ia le whaingo le mea, ma kaupalu le whaingo le mea, ma fiwe kaupalu le whaingo le mea, e le ise mea work. Ia kai pe ia le mele na whaila au so. Wa fiwe lau so e kaukuri tike mongi, ia o kako fo ie, e kaukuri al ke mongi wa umanga suafa Yesu halu fafo suafa mau le toto Yesu ai le ase me okupu o la la kilo la uso ele mele tupo e fai Yesu he will go and pray and then he will come fai ngo fie nga kuri ke mongi fai mai lo mo le fasile la wali ia ele ofa au ko notisinga ele ofa mai la uso o ele ya o mai matou pe va vena turi te moni o mai matou pe va vena fa malo lo mai o mai matou pe va o kala le mai o mai matou pe fa ve fair on a matou te talo ai sia la ngala wai lo ala uso the power behind everything that Jesus was doing successfully is the prayer. Al kakalo lea, ele se te talo vai pe se prayer meeting as anganga sko okele, o kakalo lea, o le personal prayer life o Yesu. Ele ai se tangata i te tono tusi pa e kukusa
A wha mai, e le ai se tangata tu se pa ia e tu tusa e te tau na tatou whaata I tai ai nei lo Iesu ke wiso. E le ai se tangata. A whai o le mele na whai e Iesu o le alu te talo, fo I mai o whai ngō fia na turi te moni, alu te talo fo I mai o whai ngō fia na turi te moni, no whai atu la ia le o le pattern ata te follow ai. If you have been trying all this time, if you have been trying to get somewhere and solve problems, and you cannot do it, can I suggest prayer? Can I suggest to make a commitment to your personal prayer life? A whai we fiu ka mo whai se mea. Can I strongly suggest prayer life? Your own personal prayer life. O te whate toto, e lese ka mai mea le mea leo whate I tai me leo a mai whate te inga lea Iesu mo tato. Whai ngō fie ngā sāwha fi ka uli. Whai ngō fie ngā wha le leia mea e leo le lei. Pe a wha pe set aside so kai me ko commit le prayer life. Hallelujah, Lord. In the morning before you go to work, make a sacrifice to go and spend time in prayers. Ke mangkua wia lau te mi no o whainga luenga I miro moa. Awa pe te amata fitu pe ka leongo o kuru mo whare mai lau ka vane. Spend time in prayers. There's no excuse. If you don't take prayer as the must, you will always struggle trying to solve things at home. Afa pe ke le fa pe le fai o fa avela poso kai me ke commit le ka kalo ile tua o le fai nga kai o me le fale ke fiu e ka mo fai nga develop se mea ai se ala ngai ke fai lo malos. But I tell you, if you make a massive commitment to prayer, setting aside your time, commit lo kai me ke alo I lumo le akua I lau te talo. I tell you, the Lord will fix things up for you. Ele se me whainga tai lea tua. Kau ki kari kongu maranga mea, ele se me whainga tai lea tua. A o whainga kā mea, langa lea kau ke leo follow le pattern. Whawhonga mai le mawhutanga tama. O leo wa umana whata atia Iesu le pattern. Prayer, fix things so easily. Commit to your personal life, prayer. It will be so easy for you to fix things at home. Ai ele fa maongi a ele commit le prayer ai talo le finga ka yang kau fai se mea o fa fi ka ule du se kai me kau so hallelujah Lord. But prayer, I tell you, will enable you to do anything and achieve things in life. O le kalo fa mole mole ele nga ka ya o le sko ngai le sama sinka ko ho. No, you have to make a commitment to prayer. Get up in the morning. Get on your knees before you go to bed. Get up in the morning. Get on your knees before you go to bed. Get up in the morning. It's a commitment. It's hard. I tell you, it's hard. It's really hard to get up in the morning. But I tell you, it's no longer an option. It's a must. Because things are going to get really bad. E leo koe whaso solonga le lei mea. Pau ale me ka survivor i leo langa leo ka koe iai. Pau ale me whenka ko survivor kei minge o te talo. Prayer, pray for your family. Pray for the church. Pray for the government. Pray for New Zealand. Hallelujah, Lord. Ke leo me ka kalo ai. Get up and spend time before you go to bed at night. Make a commitment to spend time in prayers. Hallelujah, Lord. Pray when things are tough. Pray when things are completely out of hand. Pray to God for direction. Ask Him for wisdom to make decisions. Hallelujah, Lord.
I remember something that we took it before the Lord. Hallelujah, Lord. O meo ke loa inga uia, o meo te loa e whaingo fia pe afisoso an maile atua. I took it before God, and God said, wait. Wait. I tell you, we make good decisions. We make really good decisions when we go before God. Fasingo mai whai ale atua e te oele me whai. Ngā vaile a so se mea e kali mai ele atua ngā e avele o te talo ke wa aia kua e weka, everything falls into place. Hallelujah, Lord. MATAIO lusu male ono whai upa toru whaalima wha mole mole. O na o ai leo Yesu whatasi ma ila tau le whanua ua ngoia Getsemani. O whape atu fo o ia le au so. I au tono nofo i nei se o waru atu i la o te tatalo. O ane o ia ma pe te ru matali o se petaio e tolua. O na ti ngale o ia ma atu atu vale. O na whetalai atu le o ia te ila tau. O matua ti ngale o roto e o le oti. I au tono nofo pe i nei ma ia tātou mataala whatasi mau. Ja, o te milea. O te milea wa la talata Yesu le sa tauro. Alela matus baya na o ia Yesu malo na uso. Na watu al fatu anga Getsemane fa mai lo mai Yesu no so no foi I matala. Ai alu Yesu kakalonga o ia. Langa Yesu practice anga. E no foi la waria e le se prayer meeting fa yanga le mamoi. Ai alu Yesu te talo le taimi fainga tālea o le o sauni Yesu le sa tau. Foi mai Yesu, la fai moi. Ia mai Yesu e to te le mfai ona matala fatasima. Ko e alu Yesu na o ia te talo na o ia. Foi fa tonu mai Yesu, la fai moi la oria. Fa fonga la ko le me kupu fale moi. Na o Yesu sa tau o kanga ka mua ia mo ka ape. Ai sea ka ape la ngal mo ia la ko me la fai le te talo. O le fai ngo fiela ia o fa vai o tangata ele te talo. O le pattern foi lewa mai Yesu, a o mai kai mi fainga ka. Pe o le teimi ne o tatou iai, because I tell you, a tonu le se fa sa tau roina le mele o tatou, but I tell you, in many ways, the world now is not gonna get any better. A ko va ai le sa o le fa mai le kusanga, nga sa ko viki ka usanga le kengai, ai sa le tau tat ka usanga le ngai. Ka ke le lopo le si mele la sa. Pato le mele ko ko ele ko fa so solo ngale le mea. But le mga loka nga luenga pisingisi are going down. Everything is going down. I tell you, in some form, the world is now being crucified. And I tell you, ole mea la sili na leanga. Ole nofo tatou makako whakarikani po le me whaia le malo. Ai le o whaia le tatou nga luenga ole kako wo luma ngo whari. Individually. Who is going to help your family? Not anybody else. You and you alone. It is now time for us to go before God. Individually. Wale me fai nga kako mai fakasi ka kio fai se fonte talo. Wanga le pau wanga le me ka kalo isi ka ya isi fa ka. E watu fonte talo le te talo atu momoi. Ya nga pe ale fa pe wo file mulo loko le wa alu fon ka kalo. But I tell you, prayer meeting together is all good. But the pattern in Fata Yesu is prayer alone, you and God. Ya vale, o le awali ia ia nga le kakalo. Le uso, o la koua nga mua ka ape. Na taia lava o Yesu Keriso, o mai popo nga, o pe ke lua le nga faitala Yesu, na mua alu la ko alu fai mai nga kele ilo Yesu. All se ori, o ka ape, they were all scattered. No vai atu ia. O so se kangaka lava ele komiti te talo, le fai ngo fie ia nga vai. It's easy. If you love your family, if you want your family to get somewhere, if you want your family to be safeguarded, you as a father need to make a massive commitment to prayer life.
This is the most testing time for all of us. O whai atu wala ia lea, o le awala lea me whai onga whiso sonia tatou, le pattern lewa a mai e Yesu mo tatou. Spend more time in prayers, less time in fixing problems. Spending quality time in prayers will make it so easy for us to deal with problems. More time in prayers, so easy to solve problems. No time in prayers, it will take a long time for us to spin around like this if I figure out. O te vai atu, e leo koe whaingo whia kei me leo kako iai. Wa makanga leanga al tamau ainga, everything is going down. Now people are going to spend more time solving issues and problems. Why? Langa leo le petele na mai e Yesu ya tatou. More time in prayers, less time in solving problems. O le petenga leo a mai e Yesu. A whailai ke le mga o le petele Yesu. Ngō whakule ia. Be prepared to spend more time solving problems than spending time in prayers. Koe whafonga mai tatou mawhtanga nefiafi. Tama, I challenge you. Made a commitment to spend more time in prayers. You will have less time solving issues. I commit to prayer. Yeah, I have done what I have done. Wa umanga share to auto. Wa o loa o le pattern le wa mai e su mo tatou the town tatou word came in e le se came fai ngofie. The pattern now is we can't get together. Hallelujah, Lord. But now o le pattern le a Yesu le wa mai mo ka ko came in praying alone. You take the leadership in prayers. Hallelujah, Lord. When everybody else is asleep, you get up. You a father. You the leader. You are the leader of your marriage. When everybody else is asleep, get up in the morning and pray. When they go to bed at night, you go to a secluded place and spend quality time in prayers. Make a massive commitment. No fatuleto, if I go fear solve me. I tell you, forever you will always spend more time trying to solve your problems. Le wa mai le stua, wa mai e su keriso, le pattern e kakau kakau yai. Yeah, maftanga tama. I really hope you can hear me tonight. Hallelujah, Lord. And you know what? I'm not going to tell you to suffer with you. You are going to suffer your own consequences. Hallelujah, Lord. Po ala wana me tutupu lo wainga, wa mga mai le tu el pattern. O le pattern, commit to your personal prayer life. Hallelujah, Lord. Ngai e sauro la ye lo wainga, whaingo fianga saufa fi kaulu. Ai ale whainga el menga. Ia, wo menga, wo uma, wo mama, wo wabatu ia te oela o me taunu whainga. A whaila o sta manga ke moe ke le kakalo, e ke le kakalo le ao, ke le kakalo le po, ke le kakalo le ao, ke kakalo le po. You know what to do? Be prepared to face your own issues. Langa vaio, better than Jeremiah's example, better than Paul's example of prayer, better than Peter's example of prayers. The number one example that is in the Bible is Jesus' example. Well, the example of Jesus is he would go pray alone and then he would come so easy. Yeah. Tato maftanga nefia. Yeah, ole pamalosina mo tato maftanga tama. Ai mga o e whaingo fia na sao me lo wainga. Make a commitment to prayers. Ai mga o nga ke loa e mwhainga e malosi ai sao le mau whawhi kauli. Ai talo e umai whangare kei mua ke lelo kei me anu kou sao vinga o le kelo le mau mea. Ai anga whapela e commit low majority of time to prayers. Isia.
I don't know any other better way than Jesus' example. Jesus' example is the best. Yeah, tatou mafutanga tama. Yeah. Alo e whailo kaimi nga. Whailo kaimi sau kaimi male atua. Set aside lo kaimi. Seki la waki. Ra kaimi mwhainga ngofo seki la waki yai. A whai ke whainga luenga ki amaka le ongo seki la waki le lima. E seki la waki le awhalwha apura. I tell you, olau sacrificing her. The Lord will pay you back for the sacrifice you're paying. E awa pe ke ngofo mawhairau excuse o ngai ke whainga luenga. Ba wai le vapo le alawan me. O whakule ke oe. E umani ngai o langa. E ia se mea o kupu. Because ngai ke whalongo longo ki ngā. Ole ke whapea oe because sitting a ka ua lau ngā luenga o ke whakia ke oe. More important than your work, more important than food, more important than anything else is prayer. Go before God. Talk to Him. Share your heart with the Lord. Tell Him what you want. Ask Him for His forgiveness. Ask Him for His leadership. Ask Him for direction. Vai le ke vai a koe whakuulanga le atua me uma. Ele committed prayer. Yeah, well, it's up to you. Me ngā ke face out ia mau struggles mau whawhi kauli. Ia ono le whaavano ino so te mite te talo ai. Whamanu ia le atua tato mawhtanga nipo. Lau kalo le atua. Nā ngā leo te loa. Ele o koe whaingo fia te minei. O lau te talo. I o kong makaala li me leo, but kaimi leo kako iai. Anything can happen. Now, anything can happen. Kako loa nge, o kako whaso solo aku le lalolangi, ele mea piko siringa whainga ka. E leo koe nomo le lalolangi, kaimi ngai. The best thing that we could do now is make a massive commitment to prayers. Hallelujah, Lord. Prayer will turn things around. Amanuia le tua tato mawhtanga nefiafi ono Yesu. Amen. Tato talo. Tama, ia vi ia lo suafa. Walau ia te oe whamole so soni lau whanau. Ia mato loa le li ewa umana au maia le nei whataita inga. Father, you have given us the pattern. What we need to do, we need to follow the pattern that you have given us in your word. Walau te talo le tama, ia so soni le mawhtanga tama. Le ia vea le nei meo le te talo o se me te tauna wha mua yo mato o langa. Ia lato no foi le tāu o le mafuta ma oe le te talo. Foi le vi inga ia te oe tama, wha te nganga pa ia lo so soni. We bless you, Lord, and thank you, Jesus. Amen and amen. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.